Fale Tapua'i, mai te reo ki te tono e Apia Worship Center, Christian Church Worldwide. Whamoemoe rea, ka rei ka tara a mai, ma pio mai. Rei tenu to o anta matukala, e manatu o leo a totino o a tokiri, o io le maro, o io le karesia le o penaruela, e a penare o io Samoa o koto. A tu paperea, ya, lea tako amayaku tako polkalame, amaya, yo natala lea o hawi nono, ya wala matama o kamika pato, ya penamo sinopia, tena yele kutako o tuma, ya kukoi makura pono lewa jau, ya mawatu me karetia, ya mawira tokai, mawira tokai pare tua, Marco lima scudo e fatterei il giorno e notte, uguale a voi il contratto, ya e 4 ore, ormai, io tanto cari sia, ho la bene, se la gruppo e se la frase la potere, e io le, ma la tua potere, poi io tanto cari sia, ya, e a più meglio che la farà, io la vado via, io tanto cari la per mano che la vado via le ragazzi, au dia le cua me uma ya ma de mau ya dia le viva ya pasala fatu tata o tunu ule ne foi vai no le tai au ole Fale Tapua'i o le Fale Tapua'i o le Apia Worship Center i Samoa malalang ya toa leo lo mato fata se toi songi pe ona sisila mai ya mafonga ina foi le fonga le aso le tofa mo fa wo awai foi sui o tato malo fa pel mai tai pa mia
Mātou ofo alo whātuia, ma whāwhi ua i atu. Le whaia o le langi, wā pio le menei, oia le atua i tumā, le alo, ma le anganga whaia. Whātaunu ino le nei wha moe moe, e āpua mai na ua pio. Tara mai a ao, te tara aloa ia, whāpa ia ma whāmanuia le nei whale moromi inga, moro suafa mamalu. Ia o mai lo waro, mai a whaia lo whinangaro i le nei mauta. Le atua oe o whāwai i ai Samoa, tali tonu i ai Samoa, ma whātua i ai Samoa. Ia wari tia whāmoe moe, ona o oe lo mātou tamā. E sua whapele o Iesu Keriso. Amen. Fale Tapua'i, my head purpose of the Worship Center, Christian Church worldwide. And no deban en hospital o en Pasaigo le carecía o el aso hospital ma la pongo. Y a un día voy a venir a su santa. Y día de su o la oma. Y el tío me le suelo no mamá. Hoy presentación para que la Umusaina de Apia Samoa tu assim e aí eu nos vamos para isso. Amém. Yeah. Paul, saka ko. Only 50. Ay, poco. Ah, color ni mo siguro ya. Umay kaya ako. Yeah. So if I tell her to
Pa ia male malu se tātou atunu o mai fo'i le nei vai ngal tai au lunga le Radio Samoa. Tātou whaatasi atuai le talaina o le Fale Tapua'i. Ia o le Worship Center, le Kalesia Worship Center. Samoa malalangi atua leo lo i nei song. Melo mai mo. Le wata anga eternal Fale. Ja, na mene mai sa pace bia le tudo di cara. Ni cara tudo ni mo. Ja. Ole finangaro le taikai. E mai ser komiki fa foi. E tanto foi esse aso fia ia e whapenao na whailonga ai whamanatu ai o ki tala ai ni whamoeotere. E pita iana e tu e pōmara e tūranga wai ai na rorangi e me se fwoi so tātou tunu. Ia e le mwhai o na mua ai me tau whai tau na whapaia i tātou ngā mena. E leo a vea ai lau whionga te maitai pāhania. A pe foi eu administrar ia le te mama tua o le parlamento ia e fai masui o le tātou malo e mo le mawina le nei whamoe moe. O upua e fai le tūrangi lea ia kanu wasa wātua ana. A sa ege a ngana e whapena o na tali malo le kālesia le pa ia o le malo. Ia wa lea foi le sui o le kālesia le sisi. Ia ka paanga ma sunga i whawhengainga kai tai o kālesia. Kai ngā paanga le nei e kālesia sunga le apostolo ia viamu ma le bina. Ia wa whai o tau masui
o le au whainga runga le tua. O ia ngā ma malu o le tua, iau tō sunga i whawhengai. Iau, runga le tua whaiwa ma whārwhāro nā inga, iau mōre mawina le ngā renga tēne, a rōko, a whtai o a patia, ki muia ma le nā inga le ae ma le whaifu, le o tau lau o whakoi moi ni tā au le. E rea, pa ia o sa loo poto, e ia o mātou leo mātou te whapea po ia whio mai o tāna mai au. So mai o mani mai, i le Fale Tapua'i o le Ekalesia Worship Center Christian Church Worldwide. Ia te asa pate ni ia le kua le ka au. O loko kami mai ala le kapoinga al komiti whafoe, Australia, New Zealand, Amerika, ia Hawaii, Apia Samoa, ia o ia foisi a mātou Ekalesia Afrika i saute, ia ma India, ia o nuku ia o ia i Ekalesia le Worship Center, ia o fia o mai, ia e pangalea, ia ono tūlanga wa ia i leire la laka, ia rea ia le manata, ia o lea la tātou a matara tātou sauninga, ia o mai foi whanau, i whaise ai te ma whai masao i whanau me aso whiawhia. O ia o lau taravou, ia maea loa na tuatu le sunga te tai o sauninga, tunga ia pasta misa e soto o sui te tai o le Ekalesia i Samoa nei, ia mo le teite ino o tātou sauninga. Ia awari tia le mana o le tua le nei tai ao, ia mo ia whātere rona vi inga, i swafa Jesu. Amen.
kaila te mo ta pinama sia ta fatino nei ta ya ma le fa mo mo ta tu mai fatas mo man tenge ta tu ja pa yai no ta tu ai o por vai salamo o mania ta tu ala lama fia i tātou ala langa i le papa o lo tātou o le tanga. Tātou atu i ora luma ma le viinga. Ia tātou ala langa atu i a te ia i pesi. Wa o ia o le atua sini lea, o le tupu tele e sili o tua o ala. O ia o lo tātou o tua, o le tātou o lora nuku wa ia whangaini. Ma le lafu ma moe i lona ao. Le atua o Apia Amo, o le atua o Isaako, o le atua o Iakoko, o le atua o le tamā, le alo ma le agaga paia, lea e whaavae papa ai si o tātou atunuku, ma le atunuku keu siana. Me lea, la watu ma le whaalalo. Ona tātou tūlai whatas. Mai teime tātou te whape nā ona si tia tu ai le tātou Tapua'i inga i le atua. Ai tūla. Te tonu tai au nei wai la ngono lo ngā lofa le nā. Wai la ngono le muti wale o lo ngā lofa i a te tātou. Si o tātou atunu lea no ofu e o tātou tua ai le tua. E whakpai ai. Me lea. Nau suina le video e sao tonga. O ia e pule au au. E le aiso na matanga e le aiso na ngata. Le atua mai no mau le whawha. Nā tato whawhera i le au le kāresia. Yeah.
wala ulia o lo mātou tua I tae ao le nei. E whai fua e mātou o mātou te tai o le mālo ma le kālesia ma la o auna le sauninga le nei. Ea ele a fio mai. E ala le o le mātou gole atu ma wala au atu. Fio mai e te whaau ma whapaia I mātou. O e te pai le ngama le roto o le tangata e Tapua'i atu ai atu. E manuia ai le atua Tapua'i inga e whai atu I la o fio. Mātou te whaalolongia o lo fio e te tonu o le whale le nei. O tapela inga e le ka le sia malo atu. Ina ia pula mai ai lo siri ese malo malama. Au le mātou whaafatai le tae au le nei le atua. Ora o le whaalo tanga ana ia wina mai ai lo walo o ke riso I Yesu. Le siri lea I o mātou, ngama o mātou roto. Ona le mana o le tala le lei, o whaatala le lei ina ai I mātou. Mātou whaafatai le atua, I lau whaunga e ala I o wanganga pa ia. O leo lo ni matau o fisoswani mai le kālesia mai mātou uma ma le nei atunu. A whio mai e whau uma whapa ia I mātou uma. Siri nei mea uma. Ona apa mai I loa ao whaibare. Whamarolo ma whau. Whafualoa so I fua o auna mai mātou. Ai a whaima mi ingo la o fio le nei tae au. O le mātou taulanga pati lea. A whaima I ai o fio mai I saurika le nei. Le aso le nei ma tae au le nei. O le tae au o le loto whaatai o le atunu le nei. O le kālesia o se pseta. O au o ona o mātou wāmai. O no oe le atua. O la o lafa e le whaatua ia. Sa au e te pese I ai me whaatai I ai le atua. Sa au e te whane I le ma whaapunu I a te ia le sira ea.
venga lea. O le nei taia. O le taia o le wa venga wai whaia e le kare sia. Roa tu nuhu ma Samoa toa. Mea lea tua. Ia maa lia ia o whanga. Opo mātou pese o tau langi ai ma whai loa tu ailo mu tau tia. Aua na ia te mātou. Aua na ia mātou whaoa se i oku o rau inga. Ia tu mau pēr whatau pāo taratana i whia. Ia whasisiri ia te oe. Mai e la ei ai. Mali yami mai ailo mana mo longo tau tia mo longo mana. O le mātou taunanga pati lea e la mo ia mai e mai. Mau mai, lau whaunga ma lau whaungianga. Mātou tā ko iaki a toi e tā rauni. E suafo i sui. Amen. Haftai la tātou o lala mai lana. Ole, amanoa maulunga na nei. Na mea lea mai e sau taulanga pati e whaftai e atua e sau fua. E tai e kāle sia, sina ia. Ka pistola ia, ia. Ona au pina toile a noa nei. Ona waunga le atua. Mo lana sau langa. Ma le whapai e inga, ma le whale nei. Ma le ofo i ngā atu o le Fale Tapua'i o le kāle sia e atua. E lea mai tau pati e whawhai oi ei. Sina la pistola. Yang wafat Tanto ora mai la whaftai. Ranga le nei ora tunatu. Tu ia ina ma foi. O tu fate sia o tano chania na ona. Apena no fa o vai la mon mau. Te ton foi te fia fa fonga te la ngone ka le sia ben fa feona. Ale mai mo tu la mai ka le sia te lo sia ta tu. Tu ia la pina ma fa. Ma walunga pere vi ingo ne sua i ni sana. O tu la yasi i luma o lo to pa ia o lo to mama. E fai o leo fa tau pa. O sui le famane
E po le sunga ia me yama foi. E pa toi sina tala ku lama. Ele amataina o ni e kalesia. Worship Center i Samoa ni. Pātu nuku mau. O le lofa tu noa le tua. Whaatu ina mai ai. Ma amataina ni e kalesia Worship Center i Samoa ni. Mai e leo e kalesia na mai mai whafu. On matautia o le tua. Nei e whaatu nai ne e kalesia. I ne nei taini. Mi e whaatu nina fuafua o ona tamata. I le tasiva i ka o. Na ave e le tua se whaaminga ia viamu. O se lotu. O lo ia fina ngano i a whaia. I the tono taulanga i a pia. Tele tangata na whaingoa, iai e iama ni nei whaanu. Ai ne na whai awa, un whaatanu. O na ele i o le taini ni whina ngā roi ni atua. La solusu gona ni lai, la tala aroa i ai e Kalesia Worship Center Christian Church i the tono o le taulanga i a pia. I le whaingoa ina nei o le Foursquare Building, o le tā noa i matawheri. O le tautanua a miama. O whaafana wina i le atua le Worship Center i le whaikuma le se fulu riva se le turi. E ala le ngā luenga le ngā mpaia i Samoa. Ni whaatanu wina le whina ngano le atua mo tangata Samoa. Na ia o atu whaakewa ni lia ina. Le lalulangi. Ma avea maso o keriso. Ma o i la tau ia avea wa misionaro ni lalulangi. Ina ia vi ia i le tua. O le masina i ulai i tau sanga ni. E ato ai le 5 tau sanga. Talu ona a Matale Kalesia Worship Center i Samoa ni. E fia mori, e whaatai tele lava. I ena lama mama sua ma osti. Le amataino le ne Kalesia. Ai meisino lato de sosoani mai i taini na moomia i le Kalesia se te sosoani. O mua lawa i le sua, whaatai, e sa mā le ala ma le angama pa ia. Ua uia na matuai le Kalesia. Lua le sunga ia pastor, Andy Foursquare ma Francois ia Leone. O Amerika Samoa. Wa ona ona i tala fo le Kalesia i le se lau wa fetala. Na amataile no le e inserpent. E to tongere lua te sima le 2 miliona tala. Le tau o whanua le nei. O lo tu wai le Fale Tapua'i. Ai vi ia le atua. Wa umana tutongiina. E le Kalesia ni se leni. I le sunga ia Andy Foursquare. Pa pele e inserpent. Vi ia le atua. Tōna sunga ia Pastor David Rolton e stadia. Ona uia na a mai ele Fale Tapua'i na whausia i na whanua. Na whanau mai ele teleo. Whaalinga me le mga paia. O le sunga fo ia Pastor David Rolton na o mai ele tupe. E whai ele whaavai o le whalo ni ne. It was a divine connection. Na whiruai ma le ne au ona le tua. Na whao sunga ia Pastor Chambers ma whaisua ia Brenda. O le Full Gospel Tabernacle in Long Beach, California, Amerika. O le la e Kalesia, na umaia le whale i tele lau, ma le tele o isi whale i. Ma whaapea na fua, le whaongaina e Kalesia, Fale Tapua'i i le amatanga, i lunga le nei ele ele o tu wai Fale Tapua'i. O se divine connection for you, le whiruai ma le nei au ona le atua ma le Fale tua. Mi mor whaafatai le sunga tua i ina, o te au lango lama nā mataina ni le e Kalesia. O le lato lango lama sua mai a te ia, mo le lato tele tonuina whaahinga na a mai le tua, le e whaatanuina na le whina ngama.
After soon I miss out, so take that yet, the year. My friend, two I for real. Manala was so my lossy and I miss if I say out now, Uma to Ina, or a Calicia, but be a name. If I could tour in the committee for Foy, or the Worship Center Christian Church worldwide, for the last so long, so my lossy my idea. My love and son on the Calicia, say you're all in tiny. Let us suma in the soon take a phone with Calicia Worship Center worldwide. The suma I pass it to all of me. So Utan or Lehman for the Toy in Melbourne, Australia. The fellow just here around the Calicia Worship Center worldwide. There's a suma I pass and fat the town wall in Brisbane, Australia. The soon fellow just here the suma I pass the lady in Nico and Toya in Louis. Okay, I need New Zealand. The Teotupe are the Calicia Worship Center worldwide. There's a Suya Pastor of the Moasipa and Suya Alpha, or the new wine worship center, the Apia name. The Suya Teotupe, the Suya Pastor, Fale Tapua'i from the Suya Nerissa in Melbourne, Australia. Suya Tusi, the worship center. Sunga whawhengaia ko lea whiunga ia ala e sā se pulona wanani. Whawhetai tēne nama. Tēne nisu sa māma tina o le kāne si o lewa na nofo ta tāna o le nei whane sa wā e whia wawa ahia. Ai o whai langi no rātou so i fua. Ai whawhetai o sini atu le whane o sa unia e tua i le langi o e rātou. I lore nei whāne. O le mormau ni ama, e le osana e Calicia Worship Center. O le e Calicia le atua, o whaingo i naine nei Fale Tapua'i, o le Jesus Christ Worship Center Christian Church Worldwide Headquarters. Ia lava le atua le whamā le aro ma le nganga ia. Amen.
kalesia o mana to temin nei ona fa fonga i talanga na menga nei asa nia le fiona ya falo isafa yo o io fo stasio fa o kalesia o ni lesa fa me project manager na menga nei ele ona tuna no nei le fiona ya falo ya ile apa male alalo titu la ia to e leo fo mata moli ole manu mare pa ia o komiti ne fale na e fisi ngalo le suma le tai tai awa o le kalesia mai se le tai tai ngale ngalo pa ia mo bia se Umusaina o se Fale Tapua'i le kalesia e Tapua'i le tua. Ma fuaida o le ngā luenga, ai mai se o le o le ngā luenga o se Fale o le a whakitoa mo le center o le worldwide a le kalesia. E o le na Umusaina o le ngā luenga matusia ma fuafuaina o le ito i lumo o le whonga whakatoru o le pito i lalo, o le aile foia, o le receptionist, ma le kama i kitchen, ia whapea ia bathrooms, tamaitai maari, o le level lua o a pitoa lea mo ministry ese le kalesia, ma le whangawhanu tolu, ia o whatatia ese lea mo le whamoemoe o le Worship Center Worldwide Committee ia po le laulau fo ia le executive a le kalesia o le pito i tua le iai le hall nei to tato te mafutai ia ua pausia lava ina ia paongaina le ele i se la po lava e mauai o se tele o le capacity la lenga wenga e tusa male luafe ia tangata e mawhai ona fiai ia ua pausia fo lenga wenga i mawhake o tunga ina i tulanga umala whaanei ona po ua iai le sound systems ia o le lightings o le screen, LED screen, ne o iai tua, ia mawhai foi ona whasara lau sa o atuai ia por kalame le kalesia. Se tase o mana onga whapitoa le nenga luenga ona o le tamawhai lea e o matusa ma tula fono a le tato malo. Ia o lea na mo miai se fesorosani mai se company New Zealand, la te fai le design mo mea tau noise e mai se o le acoustic ona ilo company le tau o le Muscle Day acoustic company la te designinga la le mo le whanongoi ia o te tasi o whanongoi whakitoro nei whane la le i le whaaro la e tato te le olo atu lunga ia na amai Australia se company whakitoa me Australia na lato whaia lea mana onga ia ono tamu whai lawa ia maua le mana onga o le malo i le mea tau noise ia po le sound control fo ia o whaikitoa e ufafo o ufane ia ufausia whakitoa mo ia mana onga ia e fata amilo le kapaka le fale ia pe folo le situ oro ia le si kapaka fa popo ia ole nei fale o fa se fa pitoa la fa ia o se fale ole a fio ile tua e mo le ala matau ale kalesia i yona tula mai ese o so fio mai lu mai o ia ile la ai ma ona tulanga bombia ole tasio o nei famoe moe ia ole LED
screen lea tātou te taha ia tu iai. Ia ona o le moomia lava ina ia whaalau tele pele le fionga le atua ia babe ona malama ia ma vea koi ni ata ma ni tanga whaingofi ai ona momoli le sinangaro le atua ia i tangata le po le kane sia po. Nena ni taimi watuai se awhetai ona ole nenga ona ole telefono o e nananga mo sua ile au seina po fatuina mo mana onga fatitoa pe ona tatu mul mawina nei tayau o nenga na fau seina ni Bainga selua, ole bainga mua ole fausiaina le ole whabai, ia na tenda ma manumalo ole company Shane Construction, o se company Samoa, ile tau miliona ono se rau waksu wafi, ia malelato taimi na lato foina lato te whaia le se furutasi, Bayaso o le aso o aperila la le tausanga o tasivalu na amatai le fausiaina masaininga le maribia mo le fausiaina o le foundation so ele ma le vaenga lona lua o le poripo o le structure o le fale atoa ma le whaatotungaina ia na faita o fonga o na manumalo ele o le Aliki Construction o se company Samoa i le tau se full miliona ono se lau iwa suma tolu afe fa se lau 5 leono tala malato o foina le full masina lato te fausia e haluenga ona o le tele o fafita o le lava i tau na le mfai ona na fatiai ona o le ngaluenga sefulua masina a owa ia ona sa afia le tatou atunu i le misela ia mawhai e fo ia tatou lockdown ma babao ma whale tono e fo ia ngaso longa o paa mai fafu lua ia na afia fo ngaluenga ona o pe pesi le COVID ma whaingatai lava ona o mai o nisi o mea na muomia mai etu no fafo no o fio inga pa ai mai se foi o tono tato o tono i sana babao no le momia no o le fama yai sim toto na fato to ina la mai le kalesia ona sa yele so specialist on momia le real right stuff to get it for the church. Yeah, lela yele sound system. Tu solo na value male to solo wafi. O le data male LED screen, o le telephone system. Tu solo na tau male fashion watch wafi. O le TV male video system. Tu solo na tau male fashion wafi. Tu fatasi ya tau le ngaluenga mai si tau le o mawhai ona au kokoina taimine ya ya se whainu mera po le 2 miliona tau au whaka ne ngaluenga ya ole amatanga ngaluenga sa iau o mai le taimine nei ya na le sunga ya Pastor Ricky Westerland o yo le insinia na ngafa ma le aiwa na venga le tu ale kalesia o le poloketi le nei ya sa fa ulu la le sunga la apostolo o yo le mentor o ya foi ma ye ta ya la malamba ta nga so mo le nei ngaluenga o le sunga ya Pasta to utaro ni o ia sa na to coordinating o mo le tele o mea e o ila bena no foi Australia ai sa
mo mia lava lana fesoasoani ona faisi tele ma fai fusingaga o sa o le galuega o le project engineer o le suga ia alo valaai ia faatasi ai ma le fesoasoani a Murray Campbell mechanical engineer ma designer o le cool line o se company Samoa o le electrical designer and developments o Misa e Soto Electrical o le noise and acoustic o le Muscle Bay mai New Zealand o le tala ma le telephone system ia na ngafa lea ma pastor Bernie tawa anai ia company video ma TV pastor Whamanatu tutalili ia and malato group sound system nga nafa lea ma pastor Manasa Alori ia ma lona uso sel o le architectural team ia na whaururu ia tiau ai ta matunga lue whaatasi ma wati tia whau a whereti lui o whanua fau ia manisi o le whanau o le kālesia ua le maua o rato suafere nei i tūla e mea ila le lea whanua e whaftai whakitoa atu lawa i mamalu o le kālesia ia ona o le lato ngāruenga whaiwhai pēr i tūnatu nei ngāruenga i runga te atua te talo ana pōngu tai atuai i le tau ngāruenga whaiwhai pēr o tō sitia ai le swafo keriso na malon mama ia o tato mun mawina i le nei tai au ia man whaaro lava ia whaftai ia ua e whaafonga i tala o ngā rek, ni ia le ri. Te roe, nau whabuko atua i sa inga le tananga e whaafonga i. O le whamoe moe sa te tau na whapaia le ngā luenga nei. I nau mua, pēna tau e a whaaro o moe le whaamaki. Mau tō roa mai no taimi le whātūranga ai. Sa iele e misiona le kalesia i tau le 2020 mission. Ka iane ono o le whai. E ngā tō tōro ai ngā pēna. Ia asa iele le whamoe moe e. Ore, tau sanga nena te ati nei, rua ai whiu sutas. Tu e whapaia ai ngā mena taimi o December. Walang tawal ba nga lea. Ay na lem fayon na. Na fay fo ila tuna. Ono wa lem fayon o mai e man buole fa ta pa. Ya le ti tanga e ino ni silipo a ya me la poto ye pe o speaker. Ya o tenti o sa wole ya man buole. O le fa ne. Ya e pe o se Nau te whakapopatu le nāna nei, nau koe tō roa ngā mea, mā fuafua. E whakaia i ngā sui kua le māsi, ngā nene te atu nei, ia e, toi whairo whakatato lockdown. Ia o le whanua tō tōro i no, ma le whamoe moe, tā pena le komiti ma, tau whakaea, tasi ma le alii kasos. Ai, tō lalo mai loa, ia viamo, e leo toi tā ua siaso. Ai tā ua sia nomo ua te tana. Ona whapaia no leo na lela i aso ni. Whono rana i o komiti o tā penanga, tā pena mai ai be aso te atu nei. O whamoe moe. O le hofo lo le whare i le tū. Me lea, e whaftai atu ai i le kālesia o tū Tapua'i. O manatu nei te whaftai tatu o whepesi. Amaru atu la roa i desi whainga lewa. Manatu fo, na ngore sa unga nei o lota yala ina i polo inga ma wawao o whaama. Ni fwene le manatu e tuso umi. Ai, o le aenga e fia o i eia sa whamitanga. O te whiwha ki pili le mole mamura vina. O ngā fwoi o mole tuai mana whio ngā le tua. O le la a whita wina mai le whio ngā le tua.
ona o matua leo se taulama na isiofia ia le tulaga agata mai ele kalesia faafoga foi la ngala tua la faitauina Nei taua mea turuina ea lo tātou tamā o apre apo i ngā luena. E na wabatu e io i sa akolo nā tali i lunga o le whatawhaitaulanga. E te reiloa na ngā rue whatasi le whatuatua mā na ngā luena. O ngā luena whoi wa atoa ai le whatuatua. Sa tanu ai whoi le tusi o whape mai. Na whatuatua apre apo i le atua. O na tā ua i lea i a te ie whai mā mea tolu. Sa tāmo foi o io le uoa le atua. O le nei. O tomi loa. Ua taua me tunuina le tangata i ngā rui. Ai le na o le whātua tua. Ua filifilia le fionga le atua. E mo moli fantasi ma le moli maua fritua i ala bina. Le matua mo mau fo i lea. Fantasi ma le fionga le atua. Se manatu e au tu ia ele la fionga le atua. O le whatuatua na te whatukuina ngā mena. A o ngā mena na te whaatotoina le whatuatua. O le nei whalema tulai mai. O le whatuatua leo le kalisia i le atua. O le whatuatua ma fo i leo Samoa i le tātou atua. E le eise poto e le eise maa rosio stangata. O Viliamu o ia na mai ia i le whaalinga i le atua. Pea o le stangata. E na whanua mo e tasi le atua. Mai a ele, le taitai. E lau e whafonga i le awhionga le atua whamai. Na tako o mio tonu inga lo tātou ta mao apere amo i ngā rengi. I no wawatu e ia lo na atali o isaka. I lungo le whatawhai tau rama. Mai e te leilo e ngā rue whatasi le whatua tua ma ngā rengi. O ngā renga fo. Mo ato toa ai le whatua tua. Me ue whafonga nena amata ele kālesia. E no whalongo atua wa o te muri mai o te whau tono le kālesia. E no whalongo atua mai o le asasana amata e. Pe lipa se furu no foa. E na tō sfutangata no mai e. Ai sa whai sa no whanga pumo mo. Ai o stali vili amu malavina e le whalinga nā mai. Tūroa mana la ngā renga. Ma le mea sa e la kaita ia. Sa pia la ua mo whatongu wa wao. O le yufo krasi sa mo ne. Ai o mai a mata le ngā renga. No whalongo na whērua e fisili tangata la pere o mai e whaile kālesia. Awa e le aiso lato mai e taitai ai ma mata se kālesia. Pau lako lo lako lawi. O le taitai mo le kāle o le pau tonga le lau talo bau mo kerisi. A o ta ua ape amo le tai aole le. Na tātou roa le le tala whamai le tua ape amo. Tu lo no. Tu tangata lo no. Tu la aiwa lo tama. Ai sawa e te alu i se nua o te whaasino atu i a te wai. O te whai a ai manu tele. O te whamanuia i a te wai. O te mtua whamanuia no iwa. E manuia fo i oi. Mai le tua a pelamo o te whamanuia le tangata e whamanuia i a te wai. O te whamareia le tangata e whatu i a te wai. E manuia fo i a te wai. No uma. A inga uma o le lalolangu. Tūlo nai. Tūlo mea na tukua. E aima. Le mea sa ola ai. Al sisi o manga. Sana ia la mona ai o na bala. Ai whamai le tua. Sau e alu i se nu o te whaasino atu i a te wai. O alu le mea mate le noa. O le aso ana la i fafo. O le aso fo ele ana la ai le whatua tua. Ai sea, na te rei wa ai le whaifo i ai le tua. I le ngōru. O whalongona mo le maua William. Sa le fia wese ma le director le waiosi. A whalawawe. Wa mai a te ia le whale. Le ala fo ele ana mātua o mai e. O mātua mo fia. E lango ia ke le amo na wa iei le whale.
e umi se fa mutananga e te manatu e angole a fio mai ia o i o tato malo te fa ftai ia na tau sa fa pena na lango len ta u e fatua ia pina Andy Maleone Fuso David Proton ma le ministry o le ru le na mai e fa te tau le se trai le ru e ta u la vino na fa na u mai ia ne ia ma le ele ma le fale le Asia so fai fono le calisi. Te milena auto ino le calisi o fatto a matematica. Na mato tu ala lo le avian. Dan. O te tau na ta pena se Fale Tapua'i le calisi. Wa ba sani esa no. O tato ma sani ai. E mo lo ai se fu tau no fatto le calisi. A mo lo fatto le calisi tau no fai se Fale Tapua'i le calisi. Fai mal fai fa ai manisi me fa popo ate na ele kalisi a fa mai tale bi ya matu pa ftai ai o tumani e lo fasi no na le tua ya te ia le worship mai fa fuma mai le tua a peramo alo te fasi matu ya te mele fa maruat ele a no te fatto esse atuai ya te to fa mangano mai le kalesia la mal fasi no mala tua le na mato wa ai fa mai te la riam ya mato le fasi no ma le meo mai le tua ya te fa mo le ora fatto tua ma le ora fa le la no tama ona fatto a fa wo ele so la Fale Tapua'i i se temi munu riam ya ola mena matu o te monu watu awi elena tanga watu mai watu le kalesia na fago la to fato tu ma tompo na fago toi mo mato fato tu na va mai bila o stasita ya o mon matu frontalo i le fosco build e va mai bila fai le tio le kalesia ya le ta pena le tio e atu le tio te fa bebile mo mato fai le TV le calisi fai le TV un le TV fa mai fai la ama fa missional ai nava se Fale Tapua'i le calisi fai ya me a fe se Fale Tapua'i per ma sami ai Samoa e te tangua ona yese me ai amo e Tapua'i ana mo tu fa lo fa mai fa tu le calisi le wa mo mau ta ya o nga luenga ia fa tu le calisi ile tua a pe no fa tu fa si no mala le tua ya vida ele ta tu malo o sua tu lepa mas foi la fiona a fime sua ya la o male tua mo ta tu malo fa sta tele la va il est fort mai il est tabu fa favor fatto tuo le calisi sao fa taia tua ale fa mai vediamo favor mo tamat ai favor ma lo fa talo e fa Tapua'i le calisi e tabu fie favor fatto tuo le calisi o fa lo e fa tabu lo fa talo io ma sa mi fa la si seta o fa talo la pepa o fa talo dai i fale o falo tinaia sa fe o solo ai le kalesia ma falo la to fatto tuo melea o si sete ma se pati fa kai tato maro e le tabu fie fa talo ma tato fa ma le tabu fie ma fa mai le tua apriamo o che fa ma via ya cioè o te tua fa ma via no te mal mau tu ta to le tele o feiwa na fai ele tu ele kalesia au fewa e pia wa no mai ata na ya ma to mai o fa le dio fa TV ele ko fai si fale per fewa solo ma pisu solo e fa ma lo to fa ba ma lo mai ma to ta ma lo vi ya ma le kalesia
e no lo le la ale na na ya pe fu mai wo o kanana muli ane na pe pesa I so la elu na wo tupula ai male ona pe pesa la so la elu mo la to foi mai o le nu e tafe ai le so susu mo le me wa ia sa ui se mo matu ai mo feiru le loloma mo le suo mo dia o le tua mo na au tai a te mato e ui le so no fasa e sa mato ku loa na tai na le na fasi no na le ia te mato no te mo mo wa ya na auto si fio wa ya si so ta to e mai han e va ve feo ona o mai e pi na le atu ma mi miti mai sua mania o sua ai sa wa no fa mo na ai tafe mai ele hani wo o ai no te fai ai mea o le tua e to tasi mo na o fai wa ne ale ana mea e pai e susu ale ai ele po vi wa o mea mata ma ba o ena ai te tawa te mata o pai e susu o le mana le o le tua na fa ai na fa to tua o le tale sia ya pelo fai tu e mo tai na la tai walo ngor tasias to sa foi le tu fo fa mal tala per le tua e fa fio no fa ma unia na fa mai le tua per ma te fe o lo tanta o lo tawi e ma tua tele la e fa mai a per la sia tele te fo io mai so wa tele a fera na fa mauia pa mai no tela tu spoia ona mai le tua per amo I fofo no fa ie fa le tua per amo ma vai le lan amo fai o le feita wina fe tua la ona to tele na o la fa na e le taue e mo la vino fa ftai ai da tamo le kalisi ma fai loa tu ai le o I le kalisi e c'è ne al fa wina le fa tu le kalisi na ta o e fa ie le o ti fia o sa tala le fa ie le ale ie le na fo ai mai le kalisi le mai le ai ma tutte le so taima ma le kalisia ma voi la soraia con la giubilia fa mai e le malanga no mai mai hawa ata no ma le kalisia I lei la tutte tria la malanga le a peta una jo le bor tai pi uta u mai una bala au mai le fa au le o le kalisia le so idea ma fai una to fa mai na le malanga ana la tau men mala ala fa wa le kare sia e tau su e si fale e fai e sa dinga e sa o le no fa ta no ma no o le no fa ma e na sa no fa ma le kare sia abu pula na ma to wo la ia fa tu fa le e no fa no ma lo le fo ai fai e sa dinga e sa e so fo tu si mai le sta na fa mai se o ki na ka dino ka ka ya mo la mai ka sa mo ko le oi e fausi ko fare mai bis o e lumo amor me no fa ma ngalo mai na ngai le no e tangata na o fa si no le tu ai le ka si ai na lo to ai no le fa nga malanga le fa ai no fa mai o le ma tu la fu na mai so tu fa ni e tele o ma tu lo le pu mo o le whanigia e whai au tu tāpoi. Wa sipseta o e mana tua. A timu e tuturu. A tō tūre e tei whatu e tua e parpara. Aia, na whau mai e inana lo whatu a tua. O le whatu a tua. Na te whatu uina ngā luenga na lei. O ngā luenga na. Le whatu a tua ai. Lo whatu a tua. Ale o tātou iai le tai. Nau tau rama le tua. Tata
tau langa le Samoa i le atua. Pua ia o lo whaitu atua i le atua. Au whai. Mai le atua e whaitau i ai. Tau pe lusu mua tu se kenesi. Ai arelo wa tali. O lo wa tali e to tase pele i atua. Le whata whanau le atali e whamai le atua. Abe i sa koe osi mai e li tau no mui a tia. Ma whamai le o le atua. Alo i le nuu moi. O te ta watu i a tia. O te mori mo watu. O whamai moi i tai aru nei. Ana foi le ana mātou sa ilia. Pe se ala. Foi mātou taro mi amu na vina. Ia e tau roto le anga tia apolo i a tātou. E whalongo mai le ta pena. Le usano tātou whale. Ia ai. Sau fo ia ka vao o Covid. Amen. Ere ngo fai ia fai ta ma fita. Ona tau fia le mea na fora i le atua. Ma fa sino mai na na o. Ere e fai ma vi inga o le atua. Ka pe ona fai atu sa i le atua. Fes o wata ni. A whangele tu no whala mo no wata. A vero wata ni o sina e tau no wata. O sipsenta. O whala ni. O foi le atua. Alo siati mai le atua. O fea ni o tātou wata. Pe tātou te ala rofa momi i hati. Pe tātou te ala. Pāpele pele. Ma puti puti. E mele wa mai e letu. E te iwa whanga o lunga se si. O whebi taile ka le si o wakolo na tau whanga. Whanga no nganu o ele atu ana i fōwa mani. E ana nga toi sawe ele atu e no mai mai o. Wa ta ata sara na whai mai o aina whai mai e le whasu sibua se ata le o apera. E whana wana ta ni o se lawa na tau sanga. Lusu lima tau sana tau na lese mai i manai. E whatua whanau mai nguna tari. Nei sao na tau whaitau atu. Wana mea ne whau tau wa tutu o le ia. Whaitau o unu mea. Wana tau sana ni. Masino i unai na tau e le vina na tutama e le kare si e le hawhi se lau. Iwa sufi tu. E atua i ele limu. E lusu limu tau sana me kare si. Tau sana ni. E whamai le tua. Ame lo watani e afu mai nei. Le tau lama i ata. O te tau ua tua i ata. O umana whasinu e tau mai. Ma sipseta, pamai moe i le tua ma te tau mai a tātou lea e whamai, whare memoro na whamai. E teo hoi whamai, e le iaia, se whetea ina na whai. Tua i nua, tā pena o ngā tari, o, ma ame, ai nai loe whanga, e tio ala sao le tua ni whamai, o tau watu i a tio. Wau a whamai waa pe ame o whatani atu i. A wau, ma le tau. Ma teo, ma te Tapua'i o no mātu toi fuki me ele. E lo le lea a kona. E toi o mai moro ngā tari. Te a pena le whata o fusi a, le sa ako ma tu e ruma le whata. O tawa e le polo le mefi. Nga ngai la, e tito mai tine e nei. E leo se polo la kopi o nefi. Wa apa e nefi. Wa na fasoti o na tani. Ai kala amu e loa male ani. Apena amo. Awa ne i olo wima le tama. Awa fai e te whaia se me tasi a te ia. Wa uroa i lea sora nei. E te matau i lea tua. Ai era le upunano le tau o tua i. Ngai ia. Aperamo solia. That's enough. O manatu fo. O bala le angelu ta almo misa. That's enough. O mama lamar ma lo mama lamar bala udia. Li fatu tua le basipsita. Ave se pati e via ele. E tau umo le. Famai o le tua ia e manuia foi a joy a iwa uma o le lana. Ale wo uma ia tato.
ale wo mai la I mar worship center ale wo mai la tanu o sa no fa lo me tala la le ina wo mai tala le no ofo le o tatu te chai na o tatu o tu no i le tu sia fa te no e fo la ale tu ya pe e man wi ai a in mo le man wi ai sa mo man wi ai o te ta wi ai ka le sia man wi ai la fia ai fai mo vi in mo le tu ele o le fatto tua e fatto qui non aveva da dire non aveva da dire e ha tutto hai fatto tua o ma tu un male e ora si non aveva famtala tu il fare da lei e fatto tua le cane sia famtala tu il fare da lei e mi tocca giro le tue le tanto ti fatto il tuo e le tue se poi si sente ma si è cansi tal sia io lo fuori tu ne yang le lei mai ma fa un via il fare ne tal sia io lo fuori tu io si sa ma le wow le fa i tu tono le tal fa tai o via ma le ana ya mai tu di pensura non fa uscire il tulano e lo tago è fuori o le altro fare la tu sia ci sono l'apostolo e vediamo ma fuori mulmuriane ho fatto a tu le si e tu sia awa o le abbiamo le ma tu te già ma na si me fa una la ia di fuori na ona tu sia le altre le na ma ona mori mai gole io non mangio le tamo fai le mewa o fascino già mai le tue le worship center e dai via le fa stai le tue ona nenga fa stai fai tau langa worship center ai o lo tu mo le kalesia fa malo fa stai o tu tu le tue ona fino le tue fo le kalesia então tua foi né a chutar tu o que você tu o fato que não fica nada se a tá tu fato tua e faz mais mesmo e a vida é tua e nem já então você pode ir aí né after muli tá tu tá tu malo after mo tu lá sua telo sao tato malo le tansi te le mesa su tu vai mo fiso sangue o te mi foto tu la mai le foi tu e tu e qua aftai o tu wa me ne e vo tu la mai fino a fiume o fenga ma lo e fas aftai lo tu fatto tu e le tua ma so sangue mi fai la tapa tu le tansi ma c'è le votate ti fantassi le già aliki ko social fatayat siamo dei pure non c'è poi fatayat le fatto per samo come supek nalo ma io si ne social le carisi facile non le fa o tutto il pure lo fa forma per tagliare le o forfolo le tua ya per la ma via mai tanto telefono fai il nelle famiglie te le tue i panno e non fai le social mai e forse non mi fa le tue non fai un portata la via e pumo non no o le tue le famiglie te le ina lo si le filo le lava o mai le mette o tau fa matala lo sisi esse o mata o fie o va venga o mema mana na fai e ka sia o mata o fei no de to o wanga ni e fo o mata o roa ni tara
le asoli na e tau ia mai a te matu e ofo ina tu ai le whale le nei atu ia tau na whai wa tau langa le kare sia o si o matu o tuo i luma o la ofi e ngā ruhenga le nei ua whakui whamaruia mai vai o tutoio le whamoe moe le iei pēra o pui ngā le atua mai e tapu ina e o a ao mai whola e so fua si o matu o tino o whea mai e o pui ngā o whama le iei pēra o whaunga i o matu o tai o le mālo a mesi o le kare sia paanga uma le worship set mai i whafua roa e la o fiu na te so fua a mesi si o matu o tai apostolo i a vina After you feel what they are there to is the man of faith. Every year. After if I live on a high, I'm not trying to it's a man on up by one to go to the time. And my weapon is you proceed them to the fourth time. I want to go to it. Yeah. Tomorrow I will walk away. Why don't you take before you actually begin my answer and I swap voice. Amen. So I was a party of the guy who like for a while, not to hold you. What tell me, my eye without to something. My appreciate also on a church not to there that follow the meet you of Tapanama from the soul. For ilang salma may pinang factor to try to bukulan. Ang pala ko ni tayo to tuwan atas o tato itanisiyo pinang naman mo may fafu. Besi ko ya tuwa si tato tuwa. After sa mga fa niya to tuwa kamaluat. There will be another day. Pero raso ito mo ni man. Raso o waya ifapea. It's gonna be grand opening. Yung may yung white, kaya idea, masisi sabi, kaya ako natatala, yung uwi na magbabaw, famiyatu na tuto, to kapkawana, ang ladies, si ide tuwang, moli ide tuwang, itato yung ang sila kasi na yung famiyatu, ide tuwang, before yatu yung hihiwa yatu. And never hold to me.
Everybody say, yeah. Ya, ole. Tulanga le na lo ye ya le. Le ye tayo le sala lo ye na. Ole man Tapua'i le Kalesia Worship Center e pe ona. Sa no foi ya. Tai ya me se foi la tai nga. Ale sunga abidia ma foi. Se fale tele o se nalmenga tele foi. Ia au fai loa le tae o nei le whaatua foi o le ekalesia e pe o na moni mauana au ona. Ia o se tato live na mai i le talawhataina i o Apia, i le talaina o le Fale Tapua'i le Worship Center. A leo la tato o ati whafose o tautantangai i le tino ato o le fale malmawhale e pe o na iei nei i le ala leanga i mulinu i sonu. Apo, tawalo le poe le leaka le fale i wha. Mua malo lava langa e isi fofuanga le aso. What's up? Mantua fo ole ala le mulnu ya pena tatanga mai ai ole taxi stand le pa fe ngai tonu male Fale Tapua'i mai mo mai la pata to fa sanga yuta ya le asilene yo o fale matango fie ya e pe foi na ia tal fata yo Apia e mai se ai ya o le anga mai le anga i mulinu ya pea ona moni foi saunanga le so mai au ona le ali me se foi le Kalesia Worship Center patotua ia me se foi o le alofa o le atua le na foi o mafai ele nei foi Kalesia le tato tunu ona faatino se ngaluenga tele ia o ngaluenga o le fatotua wa foi le fatupteleina o le fatotua ma le faolaina o ta to nganga a se tato tato live le na mol nei aso Samoa lungo tato radio Samoa i New Zealand ya mai lato foi ro mai mo mai tai tele mai mo mai tato radio Samoa mala na onanga le nei foi tai o le stona yo mai na mai mol radio Samoa mai Samoa nei manuia laso sai foi ya